Muri aya makuru ndagaruka ku itangazo ryamaze gushyirwa ahagaragara n'umutwayi 23 nyuma y'uko uvuye mu gice cya Uvira bafashe mu kwezi gushize ku mwaka washize. M23 yamaze gushimangira ko nta handi hantu cyangwa se ikindi gice na kimwe mu bice bazigenzura izongera kuvamo. Ibi ngibi babigarutseho mu gihe kugeza magingo anga hakomeje gutambutswa amakuru avuga yuko uyu mutwe wabukomeje gusabwa kuva mu bindi bice bigiye bitandukanye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko yaba yaje mu bihugu bifite igisirikare gikomeye cyane ku mugabane wa Afrika muri uyu mwaka wa 2026. Hanyuma ndanakubwira yuko u Rwanda rwamaze kujyana mu nkiko igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se leta y'Ubwongereza. Ibi byatewe n'iki? Nyemerera tubane muri izi gahunda z'amakuru nkubwire ngo kanda handitse subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo tubashe kuzajya tubana mu makuru n'ibiganiro byacu, umenye byinshi bigezweho, umenye amakuru yibanda ku bigomeje kugenda bigaragara mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba uri mu Rwanda reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza, mwifurize kugubwa neza. Niba uri mu Burundi, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi n'abandi mudukurikiye muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, reka mbifurize kumererwa neza, tumenye amakuru akomeje kugenda avugwa. Umutwe wa 23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wamaze gukurira inzira ku murima ubutegetsi bwa Kinshasa bayobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bamaze kubamenyesha yuko badashobora kuzongera kuva mu bice bimwe na bimwe bamaze kugenda bafata cyangwa se mu bice babohoje. Byatangajwe na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira umutwayi 23 mu itangazo basohoye ku munsi w'ejo kuwa mbere hari ku itariki ya 26 Mutarama 2026, aho yasubizaga ku itangazo ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo kuwa 23 Mutarama uyu mwaka ryashinjije M23 guteza umutekano muke mu duce igenzura by'umwariko mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse no mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikaba iri no kugerageza kubikora mu mujyi wa Uvira nk'uko bigaragara. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yashimangiye ko bitandukanye n'ibivugwa M23 itazigera na rimwe iva mu bice yamaze gufata. Ntibitege yuko ibyabaye muri Uvira bishobora kuzaba muri za Bukavu, Kamanyora ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye birimo nka za Goma n'ibindi bice bafashe. Yagize ati M23 ntabwo izigera iva mu gace na kamwe yabohoye. Uduce turi mu buyobozi bwayo turi mu mahoro y'ukuri kandi arambye, abaturage bakorera imirimo yabo amasaha 28 kuri 28. Serivisi zigenewe abaturage zasubijweho, ubukungu bwaho bwifashe neza ndetse ibiciro by'ibiribwa biragabanuka kubera umusaruro mwinshi cyane w'ibikomoka ku buhinzi. M23 kandi yanagaragaje ko izindi mpamvu zishobora gutuma itava mu bice igenzura ariko ari uko by'umwihariko amashuri akora bisanzwe, amazi meza, amashanyarazi bihoraho, ikindi imibereho y'abaturage ikaba irushaho kuba myiza cyane. M23 kandi yanashimangiye ko itazigera ireka ngo umuntu uwo ari we wese hariho rero na leta ya Kinshasa ahungabanye amahoro n'umutekano mu bice bamaze kugenda babohoza. Yashimangiye kandi ko umuhate wayo kurinda ndetse no gufasha abaturage b'abasivile aho hose bahanganye no gutotezwa, kugirirwa nabi cyangwa se gukorerwa iyicarubozo n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyoborwa n'abantu b'abanyagitugu. Ibi ngibi kandi M23 ibitangaje cyangwa se kurinzira ku murimo ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko mu minsi mikeya ishize aribwo bavuye mu mujyi wa Uvira bari barafashe ku itariki 9 zishyira ku 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, ariko mu minsi ishize bakaza kuva muri uyu mujyi ku mpamvu z'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabokeje igitutu, bakavuga yuko bakwiriye n'ubundi kuva muri iki gice nk'uko bigaragara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi M23 iracyakomeje kwamagana ibitero by'ingabo za leta ya Kongo, cyane cyane aho bakomeje gushimangira ko ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nk'amadrone ari bimwe mu bikomeje gutuma intambara zikomeza kwiyongera, bigatuma ubuhunzi bwiyongera, bigatuma n'ibibazo bikomeza kugenda bifata indi ntera nk'uko bigaragara.
Hanyuma nyemera nkubwire ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyashyizwe mu 10 rero bya mbere bikomeye cyane muri Afurika muri uyu mwaka wa 2026 nkuko urutonde rwa Global Firepower 2026 rukomeje kugenda rubyerekana. Ngira ngo murabizi neza yuko uru rutonde cyangwa se uru rubuga ari rumwe mu mbuga zikunze gukora intonde z'ibisirikare bikomeye cyane muri Afurika. Rero urutonde rwa 2026 rwa Global Firepower rugaragaza ibihugu bigera kuri 38 bifite igisirikare gikomeye cyane hashingiwe ku bushobozi bwa gisirikare bukubiyemo rero umubare w'ingabo, ibikoresho bya gisirikare, ingengo y'imari ishorwa muri icyo gisirikare, ubushobozi bwo gutanga ibikoresho, naho igihugu rero giherereye. Urutonde kandi ruyobowe n'ibihugu bimaze igihe kinini cyane byarashoye byinshi mu gisirikare, ari byo Misiri ya mbere ikurikiwe n'ibihugu bya Algeria, Nigeria, Afrika y'Epfo, Ethiopia, Maroc, Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani ndetse n'igihugu cya Tunisia nk'uko bigaragara. Uru rutonde kandi rugaragaza uburyo rero ibihugu bitandukanye byagiye bishora mu gisirikare ndetse no ku byago by'umutekano byagiye bihura nabyo rero mu karere kabyo. Umwanya wa Repubulika Demokarasi ya Kongo uri mu rutonde rw'uyu mwaka wa 2026. Ni urutonde kandi rwagaragaye iki gihugu mu gihe ari igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bigendanye n'intambara ndetse n'ibibazo bigendanye n'umutekano muri aka karere. Mu isuzuma rya 2026 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku mwanya wa 8 muri Afurika ndetse no ku mwanya wa 34 ku isi nk'uko bitangazwa. FARDC yagumye kuri uyu mwanya kandi imaze imyaka myinshi mu gihe ingabo zayo zimaze imyaka 4 zikubitwa amava ndetse n'amajya n'inyeshyamba za M23 zayirukanye mu duce twinshi cyane two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera mu ntambara yongeye kura mu mpera z'umwaka wa 2021. U Rwanda ntabwo rugaragara kuri uru rutonde cyo kimwe rero n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo nk'u Burundi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibihugu bifite rero igisirikare gikomeye cyane ku isi nanone biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Korea y'Epfo. Nanone byari bitanu bya mbere mu mwaka ushize 2025. Muri uyu mwaka kandi Ubufaransa bwazamutse ku mwanya wa 6 buza gukurikirwa n'Ubuyapani bwa 7, hakaza Ubwongereza, Turukiya ndetse n'Ubutaliyani bwa 10. Ubudage ni ubwa 12 mu kugira igisirikare gikomeye. Israel ni ya 15, Iran ni ya 16, Ukraine ni ya 20 mu gihe Korea ya ruguru ari ya 31 nk'uko bikomeje kugaragara. Gusa ibihugu tumvishe kubigendanye no kuri rutonde nuko bidakunze gushyira ahagaragara cyane cyane ibigendanye n'ubukozi ndetse n'amabanga agenga imikorere, ndetse ugasanga binagoranye kubona amakuru agendanye n'amakuru aturuka muri icyo gisirikare nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Nanzurire kuri inkuru ivuga yuko u Rwanda rwamaze kujyana mu nkiko igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se Leta y'Ubwongereza. Ngira ngo abantu benshi mwahise mutahura impamvu yirijyanwa mu nkiko. Nk'uko bigaragara ni ya masezerano y'abimukira aho u Rwanda rurimo kwishyuza amafaranga yasigaye. Leta y'u Rwanda yamaze kurega Leta y'Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga nkemurampaka rwo mu Buholandi bijyanye n'amasezerano kubimukira ibihugu byombi byari byaragiranye mu mwaka wa 2022. Umwaka ushize Leta nshya y'Ubwongereza ikuriwe n'ishyaka rya Labra yahagaritse ayo masezerano kandi inatangaza ko nta kundi kwishyura kugendanye n'iriya gahunda kuzakorwa, kandi u Rwanda rwahebye ukundi rero kwishyurwa rwose. Nta byinshi rero byatangajwe ku miterere y'ikirego cy'u Rwanda, ariko inyandiko y'urwo rukiko nk'uko bigaragara rukorera irahe mu gihugu cy'Ubuholandi ivuga ko Leta y'u Rwanda yatangije rero icyo kirego ku itariki ya 24 Ugushyingo mu mwaka wa 2025. Ntacyo Leta y'Ubwongereza yari yatangaza ku mugaragaro, ariko kandi umudipolomate w'Ubwongereza yabwiye BBC News gahuzamiryango koko iki kirego cyamaze gutangwa. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rwa Leta y'u Rwanda mu gusubiza ku butumwa rero bwo kuri WhatsApp nk'uko bigaragara muri inkuru ya BBC. Umwe mu bategetsi ku ruhande rw'u Rwanda yoherereje BBC inkuru rero yo mu kinyamakuru The New Times nk'uko amakuru atugera bivuga. Iyo nkuru kandi ya The New Times ivuga ko ikirego
kirego cya leta y'u Rwanda gishingiye ku ishyirwa mu ngiriro ry'ibyo ibihugu byombi byari byariyemeje muri ayo masezerano. The New Times kandi isubiramwo amagambo ya Michael Butera, umujyanama mukuru mu bya tekinike wa Minisitiri w'Ubutabera y'u Rwanda, avuga ko u Rwanda rwabanje rero kunyura mu biganiro byo ku rwego rwa diplomasi mbere yo kwiyambaza urukiko. Butera agira ati u Rwanda rwabanje kugerageza gusobanura aho rero ruhagaze ndetse no kwiga ku nzira zakoreshwa, nyuma rugaragaza ko rero rufite ubushake bwo kuganira harimo no kugusoza ayo masezerano mu buryo bwiza, kubera ko rero bitagejeje kukumva ibintu kimwe. Ati twakoresheje inzira yo gukemura amakimbirane iteganyijwe mu nyandiko mu masezerano. Inkuru ya The New Times kandi nakomeza ivuga ko u Rwanda n'Ubwongereza bari baremeranyije ko hari amafaranga rwagombaga guhabwa, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ajyanye no kwitegura kwakira impunzi zivuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ivuga ko kandi icyiciro kimwe muri ayo kijyanye rero na miliyoni 50 z'amapaundi angana na miliyari 99 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kurihwa rero u Rwanda. Ayo ngo akaba yararenze igihe cyo kwishyurwa muri Mata umwaka wa 2025. Ikindi cyiciro kandi nk'ayo ngayo by'umwihariko ivuga ko agomba gutangwa muri Mata uyu mwaka, kugeza ubu ngubu ayo yose akaba ataratangwa. Umwaka ushize kandi umuvugizi wa leta y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yatangaje ko Ubwongereza bwasabye u Rwanda guheba bucece amafaranga yarasigaye kwishyurwa. Mu itangazo icyo gihe kandi umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko nta kundi kwishyura kugendanye n'iriya gahunda kuzakorwa, kandi u Rwanda rwahebye ukundi kwishyurwa kose. Mbere yuko kandi Ubwongereza buva muri ayo masezerano bwari bumaze kwishyura leta y'u Rwanda nk'uko bigaragara miliyoni 240 z'amapaundi arenga miliyari 470 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwitegura kwakira abasaba ubuhungiro bavuye mu Bwongereza. Yasheshwe rero nta muntu n'umwe woherejwe muri iyo gahunda. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko kandi idateganya kwishyuza leta y'u Rwanda ayo mafaranga yari yaramaze kugenda yihereza. Nubwo ubutegetsi buriho rero ubu mu Bwongereza rero atari bwo bwagiranye amasezerano na leta y'u Rwanda, Butera yavuze ko amategeko mpuzamahanga ateganya ko ibyo gusesa amasezerano bitareba ibyo leta yiyemeje byari bikiri mu masezerano mbere y'uko aseswa. Ayo masezerano kandi yo kwakira abasaba ubuhungiro bageze mu Bwongereza mu buryo rero bunyuranyije n'amategeko yari yashyizweho umukono i Kigali muri Mata 2022 hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza. Icyo gihe kandi ishyaka rya Conservative niryo rero ryari riri ku butegetsi mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma y'uko ishyaka Labour rigeze rero ku butegetsi muri 2024, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sila Kayla yatangaje ko ayo masezerano kubimukira rero yatangaje ko yapfuye, asohoza rero isezerano iryo shyaka ryari ryaratanze mu kwiyamamaza. Inyandiko iri ku rubuga rw'urukiko ivuga ko kandi urubanza rurindiriye gutangira ndetse n'igihe ruzamara rero kirindiriye. Uru rukiko nk'uko bigaragara kandi rwashinzwe mu mwaka w'1899 nk'inzira zo gukemura amakimbirane yavuka hagati y'ibihugu hirya no hino mu isi. Mbashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe.